nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhlanje I kind like Gagash loko of course ka address mhaka yo viri xitandi. Hey, so ka siku ra munhu of course ra 25 ta January fike nghena ka account ya Gagash u fanele nghena kuma ku hey se isukini ku postiwe a video here, so before hi pfuna la hi ta sungula hi hlaya leswi nga swi tsala la henhla la, so fike hi vona fika tsala ku before hi ya kule kasi mhaka yo ni hava xitandi mi teka kwihi, as you can see. So swi dumini veri Gagash xitandi and then swi ta from ani ma swa ku munhu a ti dyela ku soft life, it's actually from jealousy, munhu a ti dyela ku soft life, swa nwa alcohol swi hisa leswi swa xava swinene. Like January alone he spent over 10,000 laha hini hi nga broke. Gagash xi spende 10,000 hi byala, tivhidiyo ti kona ka channel hinkwato no xi kha xi xavetela byala no ni swi calculated it's over 10,000 rand. Imagine guys, it's over 10,000 rand hi byala. I munhu a dya ku soft life, munhu a xavaku swa ti-Gucci and stuff like that, va ri na va Dolce and Gabbana if I'm ntlangu swona redza ni swi tivi me. Wa xava like a hi komba na proof mani kumeka. So of course va kha tshama ekaya, so hi la problem yi ta koho kwalano. Se va ri vanhu hi mali leyi a yi tirhisaka leyo xa byala na ti-Gucci a fika a xa xitandi a aka mani kumanyana. Yeah, and then a continue a fika tsala ku I know a swi nga bohi ku ni mi provera but hi sweswo me swi dlwane swa ti-2 rooms or hala ku tsa swi endliwa. I'm not sure, I think I don't know. Me swi endliwa swa ti-2 rooms swi make sense. Me swi endliwa swa ti-2 rooms ni nge aki swa antswa ni ti tshamela ka n'wamalaji ni ti dyela steak. As you can see, so a hi pfuleni this video hi vona ku endleka yini kahle la. I understand miri leyi a hi yakangi hi mina, no problem. A na ha mi la ku vona munhu a xayina vhele na swi tiva ku a mi tshama mi la ku vona munhu a xayina. Mani hi hindza se ni hala le ndlwini ya mina. I understand miri a hi mina a yana va yi aka na hi ake nchumu a na mi la ku vona ni xayina se le ndzeni va borhaku mati koho ni tivi na ku wa hi mina na ku ya hi mina moya a mi ta kona. Yeah, so as you have seen, loko video leyi hi langutisa at the beginning, Gagash hi komba yindlu ya ka vona. I'm not sure if picture leyi na ya yindlu a ni ta vheta ni yi vekela la, hi komba yindlu leyi. So yindlu leyiwa mavulavulelo ya yena loko hi swi twe kahle la cleansing hi nga yi aka yindlu leyi, i makombiselo ya yena hi a nga yi aka yindlu leyi a hakela mhani wakwe mhani wa yena. Then loko se hi fika hi langutisa there at the back there ku le ku borhweni ka mati. Se loko nga ku borhweni ka mati swa ku hi xo xitandi xa yena Gagash, and of course hi xo xitandi xa yena. Like mina a ni swi tiva ku i khala na switandi ku a endla ti-live ya na le ndzhaku leswi swi komba na ku vanhu a va nga swi tivi. So hi xo xitandi xa Gagash lexi nga le ndzhaku leyi mani kumayana mati ya borhweni loko i ta ku i jaheliye xi le ku dyela ka soft life xi hisa lexiya. Like even last year alone xa yo movha ya over 200,000 of course leya polo. Like o ka nga byala ku rhurha i ta ku kasi wa fika a boheleriwa loko a lave ku rhurha last year a ta rhurile because leswi a nga swi endla like it's over 300,000 mani kumayana. Yo u jelezeriwa yini munhu a humi nkarhi wa yena mi nga ni vanhu swilo swa hambana mani kuma yena. A wu swi tivi ka Gagash ku tshamise ku yini swi endla mi kuma ku va talanga mani kuma swa hambana swilo leswi mi kuma ku well loko se hi a rhurheni mhani wa ku vo to sarisa sweswiya and stuff like that. Ku na many factors there, so many factors mani kuma yena a hi swi tivi. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Mina yindlu ka hina tshama koho a swi tshama ka ngwa a wu swi tivi ku ni tshama ka ngwa ka ngwa la nga hava yindlu ma i posta la i posta yindlu ka n'wina na mina posta ka hina swi ti komba we i lala la i tshama kona mina posta ka hina a ni voyi na compara na mina i ti compara na mina mina ti-Gucci timbirhi wena ti nga ni wena wa i fanekele yi ntsala wa wu fanekele yi ntsala wa wu fanekele yi ntsala wa wu i fanekele